بله رجای پاک ل باجار کلنا آلمانیای حیاتا خود دومینه 46 سالیه پاک جبو ولات خو بده ناساندن شهری وی ور ناسکرن و هر وها باجار ترکیه ور ناساندن لبسقلتا خو سوار بو لکلنه حتی بری خدا ولید حتی میدیاتا قدیم به بسقلت همو باجر یک و یک گریه لکلنا المانیا لبسقلتا خو سوار بو و بری خدا ترکیه ماشاءالله ترکیه dünyayı geziyor. Eyvallah Türkiye. رجایی پاک جبو داناسینا چاندا ولاتین بیانی و باجارین ترکیه بریکت پاک جه المانیا درکت دسر آوستریا، سلوواکیا، ماجاریستان، سربیستان و بلگاریستان هات حتی ترکیه رجایی پاک پشت 7000 کیلومتر ریه گیهاشت مدیادا قدیم لمدیاد شارداریه او پیشوازی کر و جبو و غیرتاوی پلاکتک دانه رجایی پاک دبیجه ازید و ریویتیا خوده بی استگراما خواه چاند و دیروگا باجارین Türkiye بدم ناسین Tarihçilerden yapılmış her şehre gelmeden önce zaten hevalên dîroknas rota amade kir beriya em bigihêjin cihekî agahiyan didin me. Paşê jî em van agahiyan di malpera Instagramê de bi navê Eyvallah Türkiye em parve dikin û didin nasîn. Paşê jî min tiştekî gelek hêja dît. Xwişk û birayên Suryanî, Kurd, Tirk, Ereb û Êzdî bi hezaran salên tev bi hev re gelek xweş dijîn. مدیادیان جیج رجایی پاک حس کرو پشگریه ددن آرمانجاوی Ki veri deriye mejere vekiriya. Zaten felsefa me vede medyad diller ve dinler diyariyem dibejne da. Ki jam zamanı verin, ki jam dinire verin. Hem belediye ma hem esnaf olarak, hem halk olarak, hem medyadi olarak. Deriye mecvara vekiriye çi bufazına mecvara Amerikan. بإنسانيتها خو خوشكوريا خو شفقتها خو قنجيا خو gerek emşani vafkın. Reyke du dirêj bi viyavayî qedan diye bi vê xeberê me îrojî